Nansi ndaba ukuthenga idonke engiza ngayo namhlanje emadodeni. Lalela umso. Yebo. Bakhona abanye abantu abakhula bengelazi into zabo, bekhula benzedwa ngabanye. Bakhona abanye abantu abakhula bengelazi into zabo, bekhula besizwa ngabanye. Bakhona abanye abantu abakhula bengelazi into zabo, bekhula benzedwa ngabanye. Umhlaba etholayo basheshe ukubona udubo lukamakhelwane. Umhlaba etholayo basheshe ukubona udubo lukamakhelwane. Umhlaba etholayo basheshe ukubona udubo lukamakhelwane. Ukuthenga idonki sekambethela abantu sithi mina kangila lutho, ngizehlulekise ndoda. Ukuthenga imbuzi sekambethela abantu sithi mina kangila lutho, ngingumnyanga wokugcina. Ukuthenga idonki sekambethela abantu sithi mina kangila lutho, ngizehlulekise ndoda. Abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye. Abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye. Abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye. Isikhathi sonke lesi ubengabona ukubana ngihluphekile. Isikhathi sonke lesi ubengabona ukubana ngihluphekile. Isikhathi sonke lesi ubengabona ukubana ngihluphekile. Ukuthenga idonki sekambethela abantu sithi mina kangila lutho, ngizehlulekise ndoda. Ukuthenga imbuzi sekambethela abantu sithi mina kangila lutho, ngingumnyanga wokugcina. Abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye. Abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye. Ayine bosi. Umathela nokuthi ngokuthethe into kodwa. Kwaba kwathela abantu bana mina ngisebenza abantu kuphela. Yebo. Ukuthenga imbuzi sekambethela abantu sithi mina kangila lutho, ngizehlulekise ndoda. Ukuthenga idonki sekambethela abantu sithi mina kangila lutho, ngingumnyanga wokugcina. Ayine bosi. Phela sobala umakhela nomsumeke ngihambile njengabayise umqando. Abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye. Babe bazimishile abantu abaphathi becembela indawo manje ukuthenga kwedonki. Bathi marabhayi ungakhathazeki mfowethu, komele la uvuke uthenge idonki manje bese sakho
ngizehlulekise ndoda wakwazosibelethele nayo ma-action wayithenga isimbo kumuntu wabayinkinga kwabanye abantu abantu esithi mina kangila lutho ngizehlulekise ndoda ukuthenga idonki sekambethela abantu esithi mina kangila lutho ngingumnyanga wokugcina sesenjalo yesiza ngiphansi kona lebona kithetholosweni imali madoda bazoyidela abantu inkani tshitha zinto bezibonela kwabanye nanzo deni sekwenzile barapha manje tshayitha ngokuthenga imbuzi sekambethela abantu esithi mina kangila lutho ngizehlulekise ndoda izindaba zabomavumvuka madoda abantu bakufika isikhathi bekhulume ngazo madoda sesenjalo ukuthenga idonki sekambethela abantu esithi mina kangila lutho ngingumnyanga wokugcina ibuhlungu nalindaba ezikhuluma ngayo madoda azazi abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye yebongo bilisa bakhona abanye abantu abakhula bengelazi into zabo bekhula bethethwa ngabantu bakhona abanye abantu abakhula bengelazi into zabo bekhula besizwa ngabantu omhlaba etholayo basheshe ukubona udubo lukamakhelwane omhlaba etholayo basheshe ukubona udubo lukamakhelwane ukuthenga idonki sekambethela abantu esithi mina kangila lutho ngingumnyanga wokugcina ukuthenga imbuzi sekambethela abantu esithi mina kangila lutho ngizehlulekise ndoda abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye abakhula bengelazi into bezibonela kwabanye isikhathi sonke lesi ubengabona ubandanye kuhlukanisa
izinto bezibonela kwabanye azithukani ingoma kodwa zifundisa abantu impilo madoda ngabanye bakhona abanye abantu abakhula bengelazi into zabo bekhula bezethwa ngabanye wonke betholayo basheshe ukubona ukuthi bonuka amakhelwane wonke betholayo basheshe ukubona ukuthi bonuka amakhelwane wokutheka idonki sekavethela abantu sithi mina ngangila lutho yize hlulekise ndoda